SABC body has issued a preliminary report. They are still going to sit down together with many other observers and analyze everything. Mengameli Cyril Ramaphosa sondluzisele kule Zimbabwe emagama ekhalalisela mengameli wakhona losakhethwe ehlandla lesibili emaseni Mnangagwa. This process is derived from the public participation process. We did not come into this meeting with names. Sihlalo wekomiti lesungulelwe kwenda iphakamiso ngemvikelo emphakathi lomusha uthi lo hlelo lube neqotfo lobukhulu. The professionalization of women's football is something that we are really committed to. ISAFA ifuna kuvula ibhola letinyawo lalabasikati lelisezingeni kuleli. Ishonile wena wekunena sikwamukele Tindzaba teSiswati le-state fuller like SABC 1. Chumana na-SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe talobanga ngitiphi tinkinga enikhungethene ngumphakathi. Sishayele ku-011 714 6133 noma usithumele i-email ku-news@sabc.co.za. I-SABC News livi lakho itimele ayithathi hlangothi. Mengameli Cyril Ramaphosa sondlulisele kule Zimbabwe emagama ekhalalisela mengameli wakhona losakhethwe ehlandla lesibili emaseni Mnangagwa. Ngemva kwelikhetho lwalesithathu lomvete nje ngalophumelele. Lokho kwendeka kanje libandla lebelibuke lolikhetho lelibuya ku-SABC lithe algenami futhi algenetiseki ngendlela loluchitshwe ngayo lolikhetho nemphumela yalo. Ramaphosa uthi SABC isayibhunga lenzaba. Umholi we-Citizen Coalition for Change Nelson Chamisa uthi chithile leti. ISABC namhla buhlangene lebabukela ukhetho lwaseZimbabwe bathi beluchemile futhi lunetihibe. Kusolwa nemsakazo wesive ukuthi bewuchemile kuthiwa bekunokubambeleleka ekuvoteni kwacinzetelwa labaphikisa kwalayo bakhankasa. Ngesikhathi akhulumisa ne-SABC mengameli Ramaphosa wendela ubito lwekuthi kube nekubeketela ite iSABC icetse ngalo lolu dzaba. The SABC body has issued a preliminary report. They are still going to sit down together with many other observers and analyze everything. So let's wait until all that comes out. But the Electoral Commission in Zimbabwe has made a declaration, and it is on that basis that we have issued our congratulatory message. Licembu la Chamisa liyayicitha imiphumela lokwakhela kwesaba ukuthi kungahle kusuke luthuthuva. Ramaphosa wendela ubito kubantu baseZimbabwe ukuthi babe nekuthula kanzi labo labangahambisana lemiphumela yalolu khetho balandzele tindlela letingito temthetho sisekelo walela live. Well, violence is one of those reactions that we abhor and want to avoid, and the Secretary General of the United Nations has made the same call. And so do we, that violence must be avoided at all costs. Mengameli weZimbabwe losanza kukhethwa futhi uhlabela bo labe babuke lukhetho beSABC ngengenela lapho kumele bangangene khona. Kanzi induna etangaphandle Frederick Shavaiti kuphela kolukhetho lolu lube khona ngaphandle kwetinkinga lolu emlandweni walela live. Commonwealth congratulated Zimbabwe for a peaceful, fair and transparent election, and AU did the same. I read the AU statement, it was very fair. I read the Commonwealth statement, it was very fair. But the SABC statement by Mumba, he went outside his mandate, and that is where we have problems with him. Ramaphosa bayakhuluma kumbuthano okhulumisa nebulili eSoweto lohlose kwehlisa lesihlava kuleli. Sikubutile ke mbukeli ukuthi kulandzela lolu khetho lelibanjwe eveni laseZimbabwe ingabe wenetisekile yini ngemiphumela yalo uphendule ngalendlela. Ngithi cha anganetiseki neze ngalemphumela yanyalo ngoba siyabona ukuthi emavoti ayanyamalala esithubeni emavoti futhi athengiswe
Cha mina ngokwami impela nje anginelisekile ngempumela ekhuthaza eZimbabwe nje ngoba nje laziladlulela eswini lesibili ngenxa yokuthi kwezinye indawo ama-ballot paper awafikanga kanti kwezinye indawo kuyezwakala ukuthi ama-ballot paper khona alahla khona ekubonakala ngempela shuthi ngempela khona impumela eyakhatshwanisa. Hayi uphindeka izinto lezi ezakamgabe exactly kusho ukuthi le party le phethe yobusa until kuzobuya uJesu laba ama-opposition parties angiboni ukuthi bazolunga anginelisekanga at all. Bona ukuthi mina kuvota kwalapha eZimbabwe akukahambi kahle ngoba cishe bahlali bakhona bakhala kakhulu ngekuvota kwabo. Namsasazana nelisekanga imiphumela yaseZimbabwe. Unyawo lwemfene lube khona kwaye unyawo lwemfene olo luyingxaki kuba kaloku lo uhlala luxakekisa abantu baseZimbabwe okokoko lo bahluphekisa okokoko. Lo nto ke umuntu angayijonga iphayeza nalapha. Umbono ke wembukeli SABC ngekethweswa ukuthi phendvulela ngawo. Kwehlukanisa emkhathini ukuthi ihlalo letingemakhulu lamane eParliament ekhamba embili nakuthethwa lidzaba lekuchitshiyelwa kwemthetho wekungenela khetfo kuleli. Inhlangano lemele bantfu labangenela likhetfo batimele ilisana nelihlelo lekuhlukanisa emkhathini tihlalo eParliament. Lenhlangano ithi lokhu kutawucindzetela abantfu labangenela likhetfo batimele. Bantfu labatimele batawuniketwa tihlalo letingemakhulu lamabili kazi tinhlangano tetepolitiki titawunikwa tihlalo letingemashumi. Bamele benhlangano lemele bantfu labangenela likhetfo batimele kuleli batshele inkantolo lemtsetfosisekelo ukuthi kude izatfu lesivakalako lesithi kuhlukaniswe tihlalo eParliament njoba lokhu kutaba nemthelela kulaba labangenela likhetfo batimele. Lenhlangano ithi tihlalo tetifundza tingakhuliswa tifinyelele kumakhulu lamatsatfu nemashumi lasihlanu. The sweet spot is the 350-50 because it's that spot which brings the equality of the vote much closer. Fulfill that objective, why not? Resulting in a risk of overhang and disturbing overall proportionality. Ummeli lomele indvuna elitiwe letasekhaya Dr. Aaron Motsoaledi uthi kunetindlela letingcono letingalandzela nakubuka lelidzaba. That decision to make 200 seats compensatory rather than 50 was eminently rational, it was eminently reasonable, and it was plainly constitutional. Now, what was its purpose? And Justice Taron, with respect, put it perfectly. She said that she understood that there was a dual purpose. The first purpose was to achieve proportionality, and the second purpose was to prevent overhang. Advocate Karisha Pile lomele eParliament kulolidzaba uthi yonke imininingwane labayitfula ngaphambi kwalenkantolo ichaza kabanti ngalekufute kwendiwe. Uthi lokuhlukaniswa ekhatsi kwaletihlalo kungahle kuvikele tingcinamba letingahle tibe khona. The first is that the compensatory seats and the regional seats serve entirely different purposes. And the compensatory seats, its common cause in this matter, and Mr. Atkins accepts, serve to protect against a distortion of proportionality. The second point is that it is accepted that on the 200-200 split, there is no risk of overhang. Lenhlangano lemele bantfu labangenela likhetfo batimele ithi ifuna kube nekulingana kulikhetfo lavelonke naletifundza. Ushushiswa ngasese kwamengameli Cyril Ramaphosa ashushiswa ngumengameli waphambilini Jacob Zuma kuhlehliselwe kumhlati 10 enyangeni yengongoni lokuthi njengoba Zuma ahlose kuphikisa isinqumo senkantolo lephakeme eGauteng lesathathwa kulenyanga lephelile lesachitha lokushushiswa ngasese kwamengameli Ramaphosa. Ngenyanga yakho lebhenji lemajaji lelicodela athi lokushishisa lokufuna ngizuma kukhomthethweni futhi akambisana umthethosisekelo emva kokuthi kutfala ukuthi lohlelo letinhloso thite. Ngenyanga yengongoni nga-2022 Zuma wathumela mengameli Ramaphosa emasamane ukuthi avele enkantolo amsola ngekuba ingcenye ekhishwe nomniningwane yakhe ekugula kube Tindzaba ikhishwa umshushiso wembuso Billy Down eceleni laZuma letikhali. In the matter of Jacob Zuma versus Matamela Cyril Ramaphosa case number 2022-059772 by agreement the criminal proceedings are hereby postponed to the 4th of December 2023. The private prosecutor shall at that stage appraise the court regarding any developments in the matter. I hereby make that a court order.
sekubuka elukhalweni ukuthi ngabe inkantolo yoliphetha njani lolitsaba. Sihlalo wekomiti lesungulelwe kwenda phakamiso ngemvikelo emphakathi lomusha uthi leli hlelo lube nebucotfo lobukhulu. Kholega Qaleka lolibambela lemvikelo emphakathi uthole amavoti lamanyenti lapho khona imalungu eParliament lasikhombisa avotele amane avotela kungamisekeli. Advocate Kholega Qaleka uchazwe njengomuntu lolungelo lomsebenzi lokhombise kuba nembono locacile ngelhovisi laselibambela kulo. Lena imivo levakaliswe amalungu ANC la kule committee. Advocate Qaleka demonstrated that she has both the character and the capability for that office. IFP ivumile ngoluhlolo lwendiwe kuQaleka yangeda livoti layo linye kulamalungu ANC lasithupha kule committee. Lamanye amaqembu laphikisa kohambisana naloko. I found Advocate Qaleka to be wholly unsuitable for the post. She has a burden of baggage that I don't think can be properly dealt with. She's got a cloud hanging over her head, Chair. And to give her the office of the PP with the cloud hanging over her head, it's suicidal. It's unfortunately a cloud and a question mark with regards to her impartiality, regarding decision making, and I think that would be, to appoint her would be to the detriment of the office of the public protector and to our constitutional order. Iphakethe inombolo tivuna Qaleka leligama lakhe litawuphakanyiswa eParliament nakumengameli ukuthi akhethwe njengemvikelo emphakathi. Ligama laqaleka kuthiwa libe linenge emlonyeni weANC kephake sihlalo lekomiti seliqaba uvikele ebucotho baloluhlelo laluholako. This process is derived from the public participation process. We did not come into this meeting with names. Names came through that process. Le committee kufanele yethule umbiko eParliament ngakendluli umhlati nge-31 kule nyanga lesetulu. Dr. Nandipha Makudumana uvete enkantolo yamanje eBloemfontein kuthi waphocwa ngumlungane wakhe Thabo Bester kuthi babalekele kulaseTanzania. Makudumana ufake isicelo sebail sa10,000 nomarandi kulandzela kucithwa kwesicelo sakhe sekulwisana nekuboshwa kwakhe. Isicelo sebail sihlehliselwe kusasa. Kubonakala ngathi timfo tiyamshubela Dr. Nandipha Makudumana njengoba tinyembeti betehle ebusweni ngalesikhathi ummeli wakhe afunza i-affidavit. France Dlamini lokhulumela Makudumana utshele inkantolo ukuthi bekathe angadi lapho yena naBester bebalibangise khona uma becale live. Makudumana ubukene nemacala ekusita siboshwa ukuthi secejele kuhlukubeta sithumbu kanye nekwetama kwehlulekisa kusebenta kwemthetho. I was instructed and commanded by accused number 5 to get into a vehicle and leave the premises to a destination unknown to me at the time. 8.3 I refused and wanted an explanation, but he forced me into a vehicle. Umbuso umile kutheni Makudumana ngabaleka kanti uyasiphikisa sicelo sakhe sebail. Kepha Makudumana uthi utawutithulela ngoba langakusho kungahle kusetshenziswe ekumcinzeteleni. The state will likewise oppose the bail application also by way of an affidavit. Makudumana utshele inkantolo ukuthi uma angakhululwa utawuhlala nemngani wakhe kanti utawulandzela nemthetho wenkantolo. Inkantolo lephakeme ePitoli itshele ukuthi abengamanaphile imizuzwana nobe imizuzu lemibili ngemva kwekudutshulwa. Dr. Johannes Steenkamp luhlinza tithumbu kute utfola imbangela yekufa lowenda loluhlolo ngemva kwemalanga lamabili senzo meyi washonile uthi wadutshulela etfute kakhulu. Inhlavu yaconza enhlitweni kanti ke yasihlanu emadvodza labukene lelicala lelendeka nga-2014. Lomuhla kuvele imininingwane lejabulisako mayelana nekuthi angabe azame njani meyiwa kususa sibhamu lebesemcinzetele esifubeni nekuthi ngemuva kwaloko wophela ngekhathi. Njengoba inhlavu yahamba ngemtimba ngendzawo leya phansi phakathi emtimbeni wakhe. When I opened this wound and explored it, I noted this black granular material. And then in brackets, I came to a conclusion following the examination of this wound. I said this wound is consistent with a contact bullet entrance wound.
kulandzela kudutshulwa atfudane kakhulu lenhlavu leyabulala meyiwa yalemata ingcenye lengetulu yeliphaphu yaphindze yalidzabula ngendansi lokwenta kopha kwengati kungene etindzaweni letingakafaneli. The right lung is pale and partially collapsed. That's due to the injury. And the left lung is congested on section. The blood vessels there are still a bit full of blood. Kwathi nobe sebetama kumfakela umphefumulo esibhedlela kwangendeki mehluko ngobe besevele kuhambe isikhathi adujuliwe. How long the deceased would have survived after the infliction of the wound? He probably would have survived seconds, minutes, definitely not hours. Ummeli wemsola wesithathu Charles Mnisi uvete tigameko letehlukene letetfulwe bufakazi ngesikhathi baphinzilitwa ngemibuto. Steenkamp wathi ngeke kwenteke kuthi ngabe meyiwa wadujulwa ngemuva. In view of your analysis and your conclusion that a shot could have been fired from an angle of depression, does the second scenario also accord with your finding? No, it does not, no. Sekutawulandzela sati sokuhlolwa kwemito etipamini. I-Road Accident Fund beyivakashele White River eMpumalanga kuyolekelela bameli bakhona ngetinhlelo lekumele batilandzele nabafaka ticelo tetincephetelo tebantfu labalimele emgwacweni yakuleli. Ummeli ngamunye ulethe ticelo letisitfupha letingakacitsi kusetshenzwa. Kanti-ke i-REF ihlose kusita abameli labangetulu kwenkulungwane ekupheleni kwaleli viki. Cishe tibe 15 tisebenti tesikhwama lesinciphetelisa abantu labatfole tingoti emigwacweni letikulungele ukuthi tisite bameli labafuna lusito lwekufaka ticelo tekuncipheteliswa kwebantfu. The Road Accident Fund's idea to come closer to the people, it's helpful and it cuts on the costs that the clients have to endure in order to litigate the matter in court and everything. So it's better to settle the matters prior to going to the court. It saves on the time, it saves on the costs, and it's most convenient for all parties involved. I think it's a good initiative and it's well organized, and the management of the fund is trying their level best to expedite matters to the benefit of innocent road victims. Wonke umuntu losebenzisa umgwaco wakuleli unalo lilungelo lekufaka sicelo sekuncepheteliswa nangabe abandzakanyeka engotini kepha-ke kunebantfu labafaka ticelo ngalokungekho emthethweni nebameli nabo basoliwe ukuthi banekweba imali yebantfu lababamele. If the claimant suspect that whatever the money that RAF will have paid, the attorneys are regulated by the Legal Practice Council. The claimant must go and report the attorney to the Legal Practice Council only if they suspect that there is something untoward that went wrong. Lesikhwama sithi lolu hlelo lutawundluliselwa nakuletinye tifundza. Ngalelanga kwethula umfanekiso waloyo bekangumengameli wakuleli ngaphambilini Nelson Mandela eParliament Square eLondon, England ngeminyaka wa-2007. Mandela wawuhambela lo mcimbi waphinza wacocisana nebantfu labebawuhambele lo mcimbi. Kuletinye-ke nasibuye titolo. Isekela lamengameli waleli Paul Mashatile livakashele livele South Sudan emalanga lamathathu. Asikwamukele mbukele esigabeni sesibili seTindzaba teSiswati like SABC sekhona hlala nathi. Isekela lamengameli wakuleli Paul Mashatile livakashele livele South Sudan emalanga lamathathu. Lolu hambo lwaMashatile limayelana netingcoco tekuthula letasukunyiswa nga-2018 eSouth Sudan. Kulinzeleke ukuthi Mashatile abambe umhlangano namengameli Salva Kiir kanye nelisekela lakhe lekucala Riek Machar lohola leli cembu eliphikisako kulela live. Kanzi-ke imakethe tetimali lirandi lenyukile nalicathaniswa netimali takulamanye amave.
Kanti kutemidlalo isafa ifuna kuvula libhola letinyawo labasikati lelisezingeni elisetulu kuleli libito lokuthi kube neleague yalabasikati kuleli likhulile kulandzela kwenda kahle kwebanyana banyana kunzebe yemhlaba yalabasikati lesanza kuphela eAustralia nase New Zealand. Kanti nanobeke kunjalo nanome sibalo sebadlali bebanyana banyana labadlala phesheya siya ngekukhula kepha abadlali labanyendi basadlala lakhaya ibanyana banyana yende kahle ke kunzebe yemhlaba lokumangalisela abanye ukuthi njani njengoba ke bede ileague lesezingeni lesetulu onke amaqembu ladlala nebanyana banyana beku top 30 kuma rankings emhlaba iHollywood Bets lechasa ileague yalabasikati kuleli itawuchasa nemaqembu alabadvuna labadlala kulizinga leliphansi. Nathi ke mbukeli longatlinzela nakubumbana insimbi yesithupha ke letiphumeti embiteni kuligwalakwala FM. Emalungu eParliament aphakamise advocate Kholeka Gcaleka kuthi kube nguye umvikeli wesive lolandzelako. Takhamuti tasemathafeni embombela kulesifundza seMpumalanga tivele imigwaco tifuna ukuthi emalunga enhlangano iMathafeni Trust akhulumisane nato. Tingawuketa lamhla sihlangane ngalesine enzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako kusasa ke sikhona Sindebele. Ngetela shona nginazabatalo kanjalo ngetela shona nginaso simo selitula sibongeke Dora kanti ke masibuka sithombe sethu kusihlala namuhla mawehla ke ubuka ke ekhasi nelive kunemoya nje lokho nalovunga ekhasi nelive kanti ke mawevelela inkomakhelwane bethu likhona ke lapho ke litule libalela lapha kuye ke la 30% kanti ke nencenye yesifundza ke la ilimpopo ngalo lomuhle njengoba kuye kuvale kuleto tindzawo leto kanti ke naselangeni la kusasa mabuka ke encenye nesifundza ke la eNorthern Cape nangale ke eWestern Cape nakhona uyabona ukuthi livalile kuleto tindzawo leto ke khona ke tiphathu tenkulu ikakhulukade eMpumalanga kanti ke masithubeka sibuka kusasa sixoxe izolabo ka South African Weather Service uyabona ke kushisa kakhulu kade esifundzeni ke la eWestern Cape ngale ke kubocebe ha kanti ke kuyashisa nangale ke la encenyeni mawushona ngasemaphandleni kakhulu kade eNorthern Cape kanti ke masithubeka sibuka ke ngolelo lomuhle elangeni la kusasa nakhona sikhona ke sixwayiso sekusha kwemlilo ngahle uqubuke komlilo etindzaweni letinyenti bantu ke abacaphele ngendlela basebenzisa ngakhona umlilo kanti ke masibuka ke mazekishisa utsemenjani elangeni la kusasa Masibonke la sifundza eGauteng Pretoria hlelo ku24 kanti ke Johannesburg Springs lapho kuye ke la 23 Paul kuleto tindzawo leto ke Vereeniging Carltonville hlelo lapho kuye ke la 24 eLimpopo ngolalo muhle musina lipholile njengoba lapho kuye ke la 25 kanti ke mabukandzawo lefana nabo Thohoya Ndophulukwane nangale ke liphala hlelo ku24 likhombisa kuphola kuleto tindzawo leto ngolalo muhle kanti ke Ithabazimbi neBilabila lapho kuye ke la 25 kanti ke eMpumalanga kuza lifuthumele kuleto tindzawo leto ke Mbombela lipholile kuleto tindzawo leto nangale bo Lydenburg hlelo lapho kuye ke la 22 nangale ke uCarolina Emelo Mkhondo hlelo ku21 lipholile kuleto tindzawo leto ke KwaZulu Natal Vryheid hlelo ku25 ngolomhle Pietermaritzburg lapho kuye ke la 29 njengoba lifuthumele kuleto tindzawo leto ke Port Shepstone hlelo lapho kuye ke la 26 kanti ke sifundza iEastern Cape mabuka tindzawo letfana nabo Cradock futhumele kuleto tindzawo leto kuyashisa ngale Graaff-Reinet njengoba lapho kuye ke la 31 eMalitswayi hlelo lapho kuye ke la 24 emakhanda lapho kuye ke la 31 ecebeka hlelo ku36 ngolalo nomhlelo yashisa kanti ke Vredendal ngale ke Western Cape lapho ku33 nangale bodleni Williams yashisa kuleto tindzawo leto ke Beaufort West liku32 nangale ke la kubo Potchefstroom nakhona lapho kuye ke la 33 ngolalo nomhlelo nakubo George kanti ke masibuka ke Western Cape lapho kuye ke la 29 Uppington eKurumane hlelo ku24 kanti ke mabuka ku Sutherland lapho kuye ke la 26 kanti ke masibuka sibula ke Free State lapho ePorterville hlelo ku26 njengoba lifuthumele Bloemfontein ilipholile kuleto tindzawo leto nangale boVetna lapho kuye ke la 24 kanti ke Ficksburg lapho kuye ke la 22 ikakhulukade eNorth West ngolalo muhle Mahikeng eTosca nangale boVryburg likhombisa ke kuphola kuleto tindzawo leto ngolalo muhle kungako bengikuphathele kona busuku abube ngilobuhle.